Kumana na ngusanisio syake musiku ya kitui mwi wa mundu muka wa miaka 54 Regina Kivuti nukwamite nyumbani ya kusuvia meya kwa ya Mama Lucy Elovi kwa ivinda ya miei 2.5. Kivuti Amina nolani mwana wa Regina eweka yuni wa kuliotethio wa kuthiumusya nyinya wake ndini watuvulitwa silikali tina wangusanisio sya ana inyama nyinya wake kulea ndakathi kwa kithekani cha musi ainena anaandiki mama uvo Kivuti ni waisekana nyinya wake ndaendewa nundu ana inyama ke matakwatana kumutethesia aitwe na athana kana ona ila wikwa maika mutethesia kuthiumugwa ingine wa kuliotethio aminukelelia ndevi ya sivitali ila ni yangilima na 3 Joseph Kitheke na mauvo kwenana na mwana wa murutia Regina Amina ulani Kivuti Amina nikana mwiwo inya wake ula eno kuwa miaka 50 kwa uyuwethi to kwa mite nyumbani ya kusovia miyaku ya Mama Lucy musini wa Ilovi kwa ilungu ya 2.5 kumano na ngusanisio syake musi nokie da na madina wa mam kwa masitwa eto Regina Amina Kivuti wokie na madina ma sukali na pressure wabika bandu yatwika ino nginya hospitali nokie twamutwa hospitali lakini hospitali wa Mama Lucy na wokie bandu wa muzidea na etwa ebindo ini last year 2025 mwezi wa 10 Kivuti ingine walesekana inya ila watu iwe sivitali ni wathati muno kumana na mwana inyama mwathukia ona kulea kumuitia na kitumini chu ekitandani cha sivitali awetakana ona akwa ana inya onthe mayalite kukonania na mathiko make nundu wa mateso ala manamunisie ethayu kuma ebinda yu kidogo no kina tabia family na wethia beo na mathina ma kemusi nundu no kina bale na ni kwenda kuorganize nundu tutonya muthika lakini betha beo na mathina nundu wa kwasia ibinda yu ne wana ni methiwe matomushughulikia na wokia nena wande ngewa kidogo yo kayamu ya kalata ya dhati andu mamusi nundu ni wokia sia evando metonya mushughulikia ethayo anakwa maikaise kwitha kukama kumushughulikia nyeta ni musie ini ngona sindu ingi taisusia kwithia mundu atevo nutona kutwika ni waisie kana ekie nitwaile kwithia tondu ibinda ya bindukitie ile ibinda ya yatene na nitwatwikie tekeli twele kwithia tuyosa maundu na uito twele kwatia kiunga ina twitia maundu ma satani netina na twethania bindani ibinda tayi ila yumu Kivuti ula wane na andiki mama uvo kwa cheva kingi ni wai andu mango ya ulauma matethesia kukwata silingi ngilimana 3 nikenda makwate vandu wasio matonya uthiuthi umusia inya wake tuvulini twa wingi na 12 ya sivitali aiweta inya sivitali tawaleile aithi kwa musi kwa kaundini ya Kitui kumana na ngusanisio ile inatwavo kati wake na ana inya nyango manza utethio wa kumuthika bandu ta cemetery na kila muno tumanza ni mbesa cia kugaramia maundu asu ma cemetery wa sanduku na transport cia muthembozo andi wakwa bandu bo mutwa musini tunonie ka batu mumanthe bandu bo muthika bandu ta cemetery tuthitumuthio musie bu bandu bo twa kinene musie kwa family ambayo ni mango salani na mo ndetu taisu kidogo sinambe kalanesa tani mwibae nondu anera bero na mathina tasu bethito pena mathina tasu maile kwithia manama umilisia binda tayi maile kwithia manekie twamino mundu amwe tasu anera ndothi kubu maendelea cia ningi muthiko bandu bangi na magugo amenda sino cia muthemba tosu wisa kwithia no nelewai ikyo kitumi kitethu kumano na livoti ya cheva ketha no utonye uvikia musi uyenda kumatethia ni manengana namba ya simu ila ni noti muunza noti inya kenda kenda dandatu muunza inya muunza Joseph Kithenge ripoti ya Vilingi wa Mauvo Mutongoi TV.